Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Kathleen, Manipod, Baguio City. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Adda anak iti nobyo, ngam gapo takanayon nak apasakitan, nagdesisyon nak amakiwin naswas kenkwana. Kat nagdaton met ni Vincent Kanyak. Bueno papagayam, intay denggan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Kathleen dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Hello? Kathleen, nakasangpad ka din? Wen, itay pa'y Nasayat no kasta. Mabalin ka di nga kita tayong ton bigat. Ibagak pa iti best friend ko. Amangan no kayat na ti sumurot. Okay. I-text mo to kanyak. Tablam mo. Wen, Okay, bye. bye! Ni Peter kaditi imawag. Apay ko mga awagan na, kalpasan ti naramid na. No saan ani Peter? Sino nga rod? Ni Vincent. Pasensya kan Vincent ha. Ita kami lang si Mangpet. Ada pa nga min napatag nga inaramid ko. Awan parikot iti data. Iso ka diti ko nam a best friend mo? Wen gayam. Iso ni Chad. Ay na. Nasayaatan am-amu ka, Vincent. Si kagayam ti ibagbaga ti best friend ko. Naragsakak mat amakam-amukan ka. Anya ti kayo tiyo kanan? Tag-order tayon. Makaamukan. Sigurado ka? Wen, sa anak mo't ngagpilpili? Okay nga rad. Urayan dak dito eh. Ay na, nabanbanuga kon. Anyat orasan. Oray siya nga rod, nabambanugag. Uy, amom, Kathleen. Nagpogi ni Vincent. Kasla na ano, sika? Adayo tinagbaatan da ni Peter. At dayta ka manan. Ikumkumparam manan da Vincent kan Peter. Agayat ka din ni Vincent. Uno, isukit din ti boyfriend mo. Sasawamat. Saan pa'y matanagaram kanyak? Ay, kunakit di ano agar-aram kan ka. Magustuak ni Vincent. Kasla suplada mo tikabsat na. Amang ano dinak magustuhan para ka ni Vincent. Di mulatan ikaskaso Tinapatag, kat ay ayatin na ka ni Vincent. Wen matkit di Amom, nagnerbyusak itay nasabat tayo ti kapsat na. Tanag nga to ti boses na. Kasla makaungat. Ay na, dayjay laang, mabutang kan. Ang mga no talaga akas jay ti boses na. Sa maysa, italaang ang nakitam ni Leia. Saan mo pahimot ang nakadkadwa? Asino ti agtuk-tuk-tuk nga ta? Ay na, di mo damagan. Gakit di lukat ti ridaw. Ang mga no, ada na patag nga ibagana. Vincent! Anyat araramidam ditoy. Kan? Adda pa igam mo asabon? Adda ka din ni Kathleen? Ay, adda. Umunag ka. Kathleen, Apay adi mo imbaga nga umay ka ditoy. Iti kasta, nagluto kami iti pangaldawan tayo. kayat ka kami na sorpresaan. Imayak, takayat ka makita. Manungal daw asanta nagkita. Busy ak ngamin iti trabaho. Iso asa anak pa'y amakarwar. Kathleen,
Mabalin ka diti agaram kan ka? Kathleen, sakbay nga agawid ka. Amano kahit mo ti agpasyar iti apartment mi? Ha? Anya ko mataramidak ijay. Kaya't nakakano ama-amo ni manang ko. Ah? Ay, nakababain mat. Umanugot ka kuman. Sige. Sana suplada ni manang ko. Kasdela ang ti boses na. Diyak mat imbaga suplada Iso na lang ta, mabainak. Anya ko matipagbainam. Basta, mabainak. Kunapay ni manang ko. Ura ijay tayo kanong ag-lunch. Tagluto iti kanin tayo. Saan ang mapante best friend ko no awanak? Nalipatam ka din titulagan ta, Kathleen? Saan mat? Ngam panagkunak. Kabailak ti mapan ijay asisyak. Di ka kadi madanagan. Anya ka di titulagan nyo? Saan ang mabalin a rumwar ni Kathleen nga agmay-maysa? Ta mga numaulit manan ta inaramid ni Peter kan kuana. Sino Peter? Tay ex na Ala, saan tayo napagsaritaan ti may papan ka ni Peter? Napalabasin day jay. Agyaman nakta nakaumay ka, Kathleen. Mangan tayo pa'y. Kalpasan na, ada na patag apapananta. Sa dino, manang. Saan ka madanagan? Ta sumurot matlaang to'y boyfriend mo. Boyfriend mo ni Vincent nga ading ko, saan ka di? Manang. Di ka pa ikat agyaman, tatulungan ka. Agar-ara makpailang ki ni Kathleen, manang. Ay na, isumot laang ti papanan na dayta. Saan ka di? Kathleen, pasensyam ni manang ko. Kasta na talaga. Awan parikot iti dayta. Sige, ituloy yung arutiman, tagsagana akon. Iti kasta, makaruar tayo matlaan. Beauty shop mat dayto na panantayo, manang Leia. Apay, di mo kaya? Kayat ko Di ka madanagan, siyak ti aggastos. Ay, nakababain mat manang Leia. Sapay, nginginaan daytoy a beauty shop. Anya ko matpagbainam. Kaya't ka makabanding, Kathleen. Iti kasta, maamamok mat ti babae nga ay-ayatan ti kabsat ko. Agyaman akno kasta, manang. Ada pa manang. O, naipark mo ka di mo't laan na saya at ti kotse? Awan manang. No kasta nga rod. Tayon, umunag tayon. Aguray ka. Anya ka di ti trabahom, Kathleen? Kwa, manang Leia. Kasyirak laang. Oh, cashier ka mo't kayam. Iso arumba nga agpapintas ka. Oh, ada kagaya man. Kumusta nga iti date yo? Ay, nasaya at matchad. Panagkunak. Naanos gayam ni manang Leia. Talaga laakas di panagsasauna. Kasta ka di? Ala umay ka nga ruden tamangantan iti pangrabiita. Ay, sa anak amabisin. Ngamin, nangan kamin sakbay anagawidak. Ay, at tuy gayam aday nyawid ko aparakan ka. Inpa-take out ni manang Leia. Anya makanday ta? Daytan kita umon Itaman pa'y ang nagmayat ti isem mo? Sinong batam ka din ni Vincent? Kaya't asaunday ta? Boyfriend mo ni Vincent? When mangan kakit din. Umuna ako na maturok ha. Ngamin, nabambanugak. Dua atawantan nga agayan ayat, Kathleen. Kat, anya ko ma. Kayat ko nga kalay satan. Ha? Sigurado ka?
Among matasanak abak nang akas kada kayo. Basit pa'y lang ti ornong ko. Siyak ti makaamu iti amin na magastos. Tinapateg, umanugot ka kuman. Sige. Ngam, ikarim ha. Di na ko mapasakitan. Di na baybayan. Uwen, ikarik data. Di ka madanagan. Hello? Kumusta kan, Kathleen? Peter. Nangalaam iti number ko. Apay, di mo ka di kayat? Makisinara ka kanyak. Taada na patagapagsaritaan ta. Kat na jak kayat. No saan kang umay, isend ko't iskandal mo kan ni Vincent. Ala, i-text ko kan kati lugar apag sabatan ta. Anya? Awanan ka itibain, Peter. Nalpasan ti amin kadata. Apay, dinak ka din kayat? Adan boyfriend ko. Kat agkalay sa kamin iti mabiit. Saan ko nga itulok? Likam day jay a Vincent. Kat sublianak. Tano saan? Isend ko kan kuan at iskandal mo. Pangasim, Peter. Di mo kumamot aramidan ti kasta. At damat ni Lisa. Saan ka di? In-break ko ni Lisa. Tasikat ikayat ko. Saan ang mabalin? Adan sa bali nga ay ayatak. Apay, gapo ka di tabak nang ni Vincent, ha? Saan at kinabak nang ni Vincent ti kinalkali ka gumak? No di ka tinapudno nga ayat na. Ayat adi mo pulos impay kanyak. Inayat ka mat, Kathleen. Impatanak. Saan a panagayat dayjay? No di mo kayat ti makisinublian kanyak. Jak ipalubos nga agbalin ka anaragsak iti sidong ni Vincent. Dadaolak ti panagtalak na kan ka. Tandaanam dayta. Oh, Kathleen. Apay nga agsangsangit ka asimang pat. Nagapa kayo ka di ka ni Vincent? Ni Peter. Huh? Apay ni Peter? Insend na ka ni Vincent iskandal mi. Anya? Ay, unay mo't dayjay a Peter? Sinaktan na ka lang nga Ruden? Kasta pa'y ti inaramid na? Kat, anya nga iti planom ita? Makiwin na suwasak laangan ka ni Vincent. Ha? Apay kuma? Sana kas kanyak a klase ti babae. Tirumbang nga ikalay sana. Ha? Ni, adag tuk-tuk to. Mabitla ang tayo nakitaan. Apay ngay may kapay na dito eh. Saan ka di analawag ti amin kan ka? Saan asyak a babae ti rumbang nga ikalay sam? Anya ka din na itang ibagbagam. Nabuyam kan iti video nga insend ni Peter kan ka. Kathleen, ay ayatan ka. Kat saan aday dya a video ti mang dadail iti relasyon ta? Anyat kayat mo asawen. Nakasagana at amang aklon kan ka. Uray anya pa'y tinapalabas mo. Ituloy ta ti kalaysata, Kathleen. Nagkalaysa kami nga rod kini Vincent. Tinulungan nakmet ni Manang Leia nga agi-file iti kaso tapno sardenganan ni Peter ti panangiwaras na iti video mi. Ammo ka nagkamaliak. Nagtalakak adagos kini Peter ket inted ko ti amin kan kuana.
Permi man ti panagbabawik ngem saan kun ama isublipay tinapalabas. Dakkel a pagyamanak tauray kasjay tinapalabas ko ket inaklondak latta ti pamilya ni Vincent. Ket ita naragsak ti pamilya a binukalmi. Alakastan katagyamanak iting kay panangidrama iti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Kathleen. Pagayam Kathleen, pudno launay, ano na pudno ti panagayat mo iti ayatem, ket awan ti uray anya a makatubeng. Ket kasta ni Vincent. Ala, sapay la kumatag tultuloy ti kinaragsak ti binangon nyo a pamilya. Ket palagipmet kadagiti nobya, adi kay agtalak adagos iti nobyo yo. Kang runaan na, diyo ipaay ti dayaw yo, tada kayo matlaang ti kakaasi iti udi na. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan a Kathleen, manipod Baguio City. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Letty Celo. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.